Slijedi prilog o najmoćnijoj dinastiji u istoriji i oni su poštivali ljudska prava. Rothschildi, poznati po sotonističkom pogledu na svijet i privrženi sinagogi Sotone, masonska su porodica koja tvrdi da su Jevreji. Međutim, oni su Hazari. Njihova istorijska loza dolazi iz zemlje Hazarija, koja je okupirala zemlju između Crnog i Kaspijskog mora. Od današnjih Jevreja 90% su porijeklom Hazari, tursko-azijsko pleme, koje je primilo jevrejsku vjeru sredinom 8. vijeka 740. godine, preobratili su se u jevrejsku vjeru, zbog čega i dan danas tvrde da su Jevreji. Kada im se carstvo raspalo u 10. vijeku, naselili su se širom Rusije i Europe, a kasnije i na američkom kontinentu. Oni su svoju poziciju izgradili lažima, manipulacijama i ubistvima. Njihova loza proteže se u kraljevskim porodicama Europe i mnogim poznatim porodicama, kao što su Astor, Bundy, Collins, Freeman, Kennedy, Morgan, Oppenheimer, Rockefeller i mnoge druge. Rothschildi rađaju mnogo djece kako bi ih vremenom postavili u pozicije moći. Rothschildi ne dozvoljavaju svojoj djeci da se žene ili udaju za nekoga ko nije njihove krvi. Oni drže većinu kapitala svijeta u svojim rukama preko vlastite banke i upravljaju svjetskim moćnicima preko tajnih organizacija. Rothschildi su predvodnici svjetske masonerije koja je iz sjene uključena u sva svjetska zbivanja. Sve je počelo krajem 18. vijeka kada je Mayer Amschel Rothschild uzdigao dinastiju do vrhunca moći. Rothschildi su porijeklom iz Frankfurta, u kojem se nalazi sjedište Centralne Evropske banke i vodećih evropskih i američkih banaka, koje su većinom pod kontrolom dinastije. Amschel je imao 5 sinova koje je rasporedio širom Evrope. Salomon je otišao u Beč, Karl u Napulj, Nathan u London, James u Pariz, a 5. sin ostao u Frankfurtu. Za nepunih 200 godina sinovi i njihovi potomci u potpunosti su pokorili i podjarmili zapad. Glavnu riječ vodi englesko-francuski tim Rothschilda na čelu s Nathanom, sinom Jakoba Rothschilda. Engleski tim predvode Edmund i Evelyn s mladim Nathanom, a francuski Guy Rothschild sa sinovima Davidom i Eduardom. Još u 19. vijeku porodica Rothschild bila je najbogatija i najmoćnija porodica svijeta. Rothschildi su tajno zavladali svijetom pomoću bogatstva koje posjeduju. Rothschildi su sklapali ugovore s agentima kako bi ih zastupali u vlasništvu nad kompanijama. Kao nagradu, agenti su dobivali 15% akcija na poklon, a ostatak pripadao Rothschildima. Neki agenti, kao Rockefelleri, upravljaju vlasništvom porodice Rothschild 100 ili više godina, izgradivši vlastite strukture agenata koji to isto rade za njih. Iako Rothschilda nigdje nema na spisku svjetskih bogataša, oni kontrolišu najveće banke, najprofitabilnije kompanije i najuticajnije medije. Međutim, to niko ne zna. Saudijska Arabija je kooperativna s Rothschildima i zato je niko ne dira. Rothschildima je svejedno koja će naftna kompanija eksploatisati naftu sve dok nafta pripada njima. Ako to nije slučaj, ljudi koji kontrolišu naftu gube vlast ili živote, kao Muammar Gaddafi i Saddam Hussein. Jedan od značajnih novijih agenata porodice Rothschild zove se George Soros. Prikazujući sebe kao velikog dobrotvora, pomogao je reforme u istočnoj Europi preko organizacije Otvoreno društvo. Drugi agenti Rothschilda organizovano su nastupili i jeftino otkupili državno vlasništvo mnogih zemalja. Rothschildi odlučuju za koga će ljudi glasati na izborima ulaganjem ogromnog novca u političke stranke koje im više odgovaraju i njihovom promocijom pomoću medija koje imaju pod kontrolom. Rothschildi kontrolišu američku vladu i parlament preko organizacije AIPAC. Amerika je kolonija Rothschilda, kao i većina zemalja zapadnog svijeta. Rothschildi su osnovali grupu Bilderberg, privatnu organizaciju u kojoj se otvoreno regrutuju i ideološki usmjeravaju lideri zapadnog svijeta. Amschel Mayer Rothschild osnivač je kuće Rothschildovih, što na njemačkom znači crveni štit. Crveni štit bio je simbol radikalnih Jevreja u istočnoj Europi. Za kratko vrijeme Rothschildi su imali predstavništva u najvažnijim gradovima Europe, a u Ameriku uputili rođaka Augusta Belmonta koji je dobio zaduženje da kontroliše tek nastalu državu. Samo tokom jedne generacije planiranje, intrige i manipulacija pretvorili su Rothschilde u najutjecajniju silu svijeta, najbogatiju i najmračniju dinastiju u istoriji. Amschel Mayer Rothschild poznat je po izjavi: "Dajte mi kontrolu novčanih tokova u nekoj zemlji i nije me briga ko usvaja zakone." Salomon Mayer Rothschild upravljao je bankom u Beču koja je zatvorena za vrijeme nacističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Poznat je po izjavi: "Ne zanima me koja je marioneta postavljena na engleski tron. Čovjek koji ima kontrolu nad tokovima novca u Britaniji ima kontrolu nad Britanskim carstvom, a kontrolu nad tokovima novca u Britaniji imam ja."
Nathan Mayer Rothschild upravljao je bankom u Londonu koja se nalazila nedaleko od banke engleske i londonske berze. Karl Mayer Rothschild upravljao je bankom u Napolju koja je zatvorena 1861. godine. James Mayer Rothschild upravljao je bankom u Parizu koja se danas zove Banka Rothschild. Rothschildi su finansirali preuzimanje Suetskog kanala i ruske careve, a podržali su Francusku u njenim naporima u osnivanju Afričkog carstva. Financirali su Habsburšku monarhiju, čak je i Vatikan jednom prilikom spašen od bankrota Rothschildovim novcem. Preko zastupnika iz Amerike i Evrope porodica Rothschild je u Sjedinjenim državama finansirala Rockefellerovu kompaniju Standard Oil, kompaniju Carnegie Steel i Harrimanovu željeznicu. Pripadnici dinastije sklapaju brakove između sebe.